Kau subscribe channel Bang Toing kagak lo? Kalau kagak gue jadi numpan biaya lo. Ampun Ing, ampun. Iya Ing, gue subscribe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Begini amat ya kita malam takbiran, duit kagak, cewek kagak, THR kagak ada yang mampir. Begini amat ya hidup lu, Ok. Kok hidup gue? Hidup lu dong Ing. Iya, Ok, hidup kita berdua. Tenang aja Ing, kan masih ada gue yang nemenin lu malam takbiran. Ok, kalau lu nemenin gue duit banyak mah gue bahagia. Lah ini nemenin gue tapi lu susah-susah juga, tambah sedih aja ada gue. Kebahagiaan jangan diukur pakai duit Ing, tapi ukur pakai dolar Ing. Wah, kakak. Lagian kan emang tiap malam takbiran kita nggak kemana-mana Ing. Malam takbiran tahun kemarin kita masih ke Monas, Ok, jalan-jalan pakai mobil biak. Emang kagak inget lu? Iya, gue ingat. Yang lu mabuk ya naik mobil bak. Yang kita ujung-ujungnya ke pasar Pik belanja baju baru. Iya, yang lu digebukin di pasar gara-gara beli baju tapi kagak bayar lu. Wah, kakak. Jadi lucu gue. Bisa kagak punya duit gue Ing. Nah, tahun ini kita kagak kemana-mana, Ok. Jadi sedih gue deh. Orang-orang mah pada sibuk sama keluarganya, sama pacaran, jalan-jalan, belanja, beli baju. Lah kita begini aja nih. Kalau kata orang, ini yang namanya hidup tapi mati Ing. Biasa lu, hidup tapi mati. Muka lu tuh mati. Ngomong-ngomong, Dear kemana yuk? Lah, udah. Emang gue bebannya. Dear juga kagak mau punya bebek kayak lu. Kali gitu lu tahu Dear kemana? Kalau ada dia kan rokok kopi aja mah ada, Ok. Udah ya, doer kemana? Telepon aja Ing. Iya juga ya, gue telepon dulu deh. Halo Wer, lu lagi di mana Wer? Gue lagi belanja baju baru Ing buat lebaran besok. Yaudah dah Wer. Wer, lagi belanja baju baru, Ok, buat lebaran. Akhirnya dibeliin baju baru juga kita sama doer. Dia beli buat dia lah, masa buat lu? Ya, dialah. Kata gua buat kita kali. Terus gimana ini kita Ing? Bagaimana apa Nyuk? Ini kan malam takbiran Ing. Masa kita begini-begini aja, nggak ada pergerakan? Buset deh, dari tadi kan gue lagi bahas itu, Ok. Emosi gue kalau ngomong sama anak siluman. Buat kakak. Sorry menyor Ing. Mendingan kita ke pasar malam ayo Ing. Lihat-lihat baju lebaran. Kagak mau gua. Emang lu mau bonyok lagi? Kok bonyok Ing? Tangan lu kan kagak boleh ngeliat baju digantung, main comot-comot aja. Wah, kakak. Tahu aja lu Ing. Terus kita gimana ini? Ya udah begini-begini aja, sampai sholat Id. Widih, lagi pada bingung aja lu. Udah kayak orang bingung. Lah, lu udah balik Wer dari pas malam. Udah Ing. Nih, buat lu berdua. Lah apaan ini Wer? Baju sama celana. Arang 2 pasang sama kau ya. Lah, yang bener lu Wer. Ini beneran Wer? Beneran Ing, masa settingan apa? Lu emang sahabat bagaikan kue pancong Wer. Kagak rugi dah gua bersahabat sama lu Wer. Iya Ing, kagak ada rugi-ruginya ya kita bersahabat sama doer. Yang ada untung mulu. Itulah gunanya sahabat Ing. Kalau lagi ada temen yang susah, kudu bantu Ing. Jangan pura-pura kagak tahu. Walaupun lu rada miring, tapi tetap lu sahabat gua berdua. Makanya gue beliin lu baju baru biar kita bertiga lebaran bisa pakai baju baru Ing. Emang lu doang Wer, sahabat gue yang paling bener. Emang gua kagak bener, Ok. Lu mah masih salah Ing. Wah, kakak. Buset dah, diasar pukulan beduk. Daripada kita di sini, kemudian kita tarling ayo. Tarling apaan Wer? Takbiran keliling Ing. Kita harus merayakan malam takbiran dengan gembira Ing. Soalnya ini kan hari kemenangan. Boleh juga Wer. Setelah ada lu, gue jadi gembira Wer. Sama, gue juga Ing. Kalau ada doer selalu gembira ria. Yaudah yuk, kita tarling. ilaha illallah
أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal munafiquna. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdahu